Nalazimo se na glavnom beogradskom trgu, Trgu Republike. Trg Republike oivičen je zgradama, Narodnim muzejom, zgradom Narodnog pozorišta, Domom Vojske Srbije, Tržni centar Staklenac, Dom štampe, bioskopom Jadran, a u pozadini se nalazi Knez Mihajlo. Nalazimo se na mestu gde se nekada nalazila Stambol kapija. Stambol kapija je bila jedna od najvećih i najlepših kapija u to vreme. Stambol kapija je na putu koji vodi ka Carigradu, današnjem Istanbulu. Po tome je i dobila svoj naziv. Nakon rušenja Stambol kapije nastao je ovaj trg 1866. godine. Ovaj trg se ranije zvao Pozorišni trg, zato što se na njemu nalazi Narodno pozorište. Narodno pozorište izgrađeno je 1868. godine. Tada je u Beogradu bilo jedva 25.000 stanovnika, a u celoj Srbiji 1.200.000 stanovnika, koliko danas ima Beograd. Pozorište je imalo 800 sedišta. Danas u pozorištu možete vidjeti operu, dramu i balet. Izgradnju pozorišta započeo je Knez Mihajlo. 1882. godine podignut je spomenik Knez Mihajlo kao simbol oslobođenja Srbije od turske vojske. Ruka skulpture pokazuje ka delu Srbije koji tada nije bio oslobođen, a na postamentu pišu imena gradova koji su bili oslobođeni i prikazi srpske istorije. Narodni muzej osnovan je 1844. godine, a zgrada je izgrađena 1903. godine. Na sva tri nivoa možete vidjeti preko 400.000 eksponata. Možete vidjeti arheološku zbirku, nacionalnu umetničku zbirku i dela svetski poznatih autora. Miroslavljevo jevanđelje je najstariji dokument pisan na ćirilici. Nalazi se u Narodnom muzeju. Poručio ga je knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Miroslavljevo jevanđelje nastalo je u 12. veku i deo je svetske kulturne baštine. Nalazimo se ispred spomenika Vasi Čarapiću. Vasa Čarapić je bio vojvoda koji je predložio Karađorđu da započnu oslobođenje Beograda. 1806. godine Vasa Čarapić je smrtno ranjen na mestu Stambol kapije. Na ovom mestu Vasa Čarapić je smrtno ranjen. Po njemu je i ova ulica dobila ime Vasina ulica. Vasina ulica je jedna od retkih u Beogradu koja nije promenila ime od svog postanka. Najveća zgrada na Trgu Republike je Dom štampe, u čijem se prizemlju nalazi i gradska kafana. 1930. godine podignuta je palata, u kojoj se nalazio bioskop Jadran. Pre 30 godina je izgrađen Tržni centar Staklenac kao privremeni objekat. Na njegovom mestu planirana je izgradnja zgrade opere. Sa Trga Republike Knez Mihajlova možemo doći do Kalemegdana.